ubwanyuma yevuzo bye cyamushanje kushohora izoba rya nyuma y'abazyorera ishomero rya Nyakambu Junior School garuchere rya chikora rya Rishatagwize vuzevi aho umwana usinjira inovonero butano nyino kushemerwa kwindi wabaro mwicu wanje omwana yakora itano nyino kushemerwa n'ishomero n'Insima Nyakambu Junior School wabare director with hope wabare head teacher mark n'abashomesa bawe sibo mundonga abanyakambu Junior School ishomereri nindiye simisa abo kuba uko narutandikire aturi mu myaka 8 tukora PLE konga turabura umwaka graph yitu netemba kandi netemba nsima mukama ngenda kusima abashomesa banje ngenda kusima head teacher ngenda kusima abazire ngenda kusima buri yomo wena aine stake Nyakambu Junior School. Nyakambu Junior School neshango mu town council ya Masheriko mu district ya Sheema ayitushanjere barakujaguza ahabwo businguzovu nashemerwa munonga abo kukisabana kandi nuko kitwire kiri mu record ni nsima abazire mwe nabo kuhagira ihanga ryo nimbashaba abana mureta abana begere Nyakambu Junior academic excellence niyo motto yitu kandi we provide for the future. Nyenda kumayisa ngo okora kwitkurunje first of all discipline y'abana mwabwe n'abana bino discipline abana bambatiye naruhanga kandi n'abashomesa bano bashashuraje nyewe buri birabira na munaro kwa urukwezi umushara kubagwashikire accounts zabo osinjire omwana ko ziri 5 kandi abandi bona abana 20 mu first grade abana 20 mu second grade nabwo cyo nsima bazire mwe barohagize ubwanyu abeje abasinjire nabo borekero kushemerwa hamwe no kusima abazire babo hamwe n'abashomesa ba Nyakambu Junior School. Nsima director witu nsima abashomesa bitu ababemba chomesa mu primary 7 nsima na buri muntu wena tuyambiro okwika na mnoya class cha witu abenatu gamire bigambo bigarara mamani je ni nsima director witu nsima abashomesa banshomise nsima na staff yona abo kuba niye bene steka mem chomurungi. Nyakambu Junior School n'urumwe amashomera agariho mu rugureta bushenyi agarukora kurunji gashakwa Sheikh Abdulatif.